Yes, reka mbahe ikaze muri aya makuru ubwo ni nako kandi mbasuje aho muherereye hose. Uyu munsi turi ku wa kane ni tariki 17 Mata muri uyu mwaka w'2025 twinjiye muri studio za Ibendera TV rero tuje kubagezaho amakuru atandukanye. Birumvikana na amakuru turi bwibande mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri aya makuru ntago ndaza kuba ndi njyenyene, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Clement Bagema herekana namwakire twajyaga tumwumva ariyo kure adukurikiranira amakuru ari kuri tera, ariko uyu munsi turamufite muri studio za Ibendera TV. Clement, ikaze rero muri studio za Ibendera TV. Nakoze cyane bwana na Clayton ndi live rwose. Yes, uri live twaya tukumva uri kure iyo hirya kure cyane. Bagomba kuba ndi. Za Masisi se na Goma na Warikare hose aho ngaho bimeze bite? Zameze neza nubwo hatabura les infiltrés. Infiltration ibamo nkuko maze igihe tubitangaza tubyumva avec les Wazalendo, les FARDC ndetse na zira FDLR bafashijwe na SADC nabo munisiko yarekuye bagarinane on a pu donc lancer ça twarabitangaje, ariko mu byukuri en général hameze neza. Clement, hari umuntu wambwiye ngo Wazalendo ngo zimeze nabi cyane. Turabyinjiramo mu kanya, ariko ubwo reka badukurikiye tubabwire yuko n'ubundi turaza kunyura mu mujyi wa Goma. Turabwira ko n'ubundi operasiyo zo guhiga bukware abarwanyi ba Wazalendo na FDLR n'ubundi zirakomeje mu mujyi wa Goma. Turaza kandi kubabwira ko Nyiragongo naho operasiyo zikomeje. Turaza kunyura no makuru ajyanye na politike. Birumvikana turaza kurebera hamwe bivugwa ko Kisekedi Clement ngo yamaze gufatirwa imitungo ye n'umuryango we. Umuryango we. Yes, birumvikana turaza no kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, turanyura mu mujyi wa Uvira. Clement, abadukurikiye turababwira ko umujyi wa Uvira urogarijwe ndetse isaha n'isaha rwose ushobora kuba tombe. Umaze igihe ugarijwe, umaze igihe utegerejwemo aba M23 kuko n'ubundi hasanzwe harunzwe abarundi benshi cyane ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bose. Bivugwa ko harimo n'abasadeki bo muri South Africa baciye iriya ahitwa Gatumba. Rero Uvira nk'umujyi nanone mugari kandi munini wo na activity nyinshi urunzwemo abarundi, ariko gake bagenda bafamo. Yes, reka mukanya rero amakuru tuze tuyinjiramo ku buryo burambuye. Mwabyumvishe ndi kumwe na Clement Bagema nge ndumukada turamenyeranye mu bijyanye n'iyi mirongo y'urugamba by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizere ko ubwo like yawe n'ubundi wamaze kwiterekaho. Niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV kandi nizere ko nawe ubwo wamaze kwiterekaho. Mukanya rero ndaje twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye. Birumvikana badukurikira muherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, ndetse na kure ya Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Bufaransa. Mwese turabahaye ikaze. Makuru yacu rero Clement twanakiriye hano muri studio rwose wajyaga gukorera kuri itere cyangwa kuri Firidi. Reka amakuru tuyahere mu mujyi wa Goma. N'ubundi aha mu mujyi wa Goma operasiyo zo guhiga abarwanyi ba Wazalendo zirakomeje muri uyu mujyi. Clement, operasiyo zirakomeje kubera ko bagaragaye nk'abakomeje kuba des infiltrés toujours cyangwa se abacengezi. Niwe bavuze mu Rwanda abanyarwanda bumva abacengezi byari byo, kuko abacengezi bafite icyo basize bakoze amabara mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburengerazuba. Rero barimo hari Wazalendo muri Goma, rero kubakorera icyo bita usafi no mukwabo no kubashakisha urugo kurundi nibyo biri gukorwa, hashingiwe ko byagaragaye ko igihe cyose AFC/M23 maze ibwira abaturage ati ntimuhishe imbunda n'abarwanyi n'abantu bari aho ngaho bose bitwara gisirikare turabashaka baze reporting tubashyira hamwe n'abandi, birangira batumvise. Nano ariko byagaragaye ko ari umutwe nyine ubundi w'intagondwa wa FDLR
kuko umutima bafite n'ubundi ufite ideologie génocidaire parce que les wazalendo ni abana bo muri quartier n'abantu mu makartier atandukanye yo muri diyanche rero barimo nyine bari gushakishwa n'uruhimbi. Clement, icyo kintu wari unavuzeho nta nubwo se wa muganira nacyo gituma ikibazo gikomera, kuko urumva bahishwa n'abavandimwe babo, bahishwa numvishe banavuga yuko ngo benshi baba ari no mu nzu zabo baba baragiye bubaka. Icyo si cyo cyaba gituma kubahiga bitinda cyangwa bigakomera? Yego byatinda kuko babanyemo teni y'igisirikare bambara amasivili, bigira abamotari, abandi bajya gucuruza amakwanga, abandi bajya gucuruza bajya kuba bakanishi, abandi babanyonzi, abandi baba bakarana ingufu, abandi batembera umujyi bisanzwe bya Busongareri ariko arabawazalendo. Ibyo rero biratinza systeme parce que abawazalendo n'abaturage bose muri kara gace baharanira ko babwiwe na Kinshasa avec leur président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République ya Demokarasi ya Congo, na gouvernement yose ko aba wazalendo aribo les vrais patriotes bajya ku rugamba bagarega gatuza kameneka katameneka, ariko kwibyo biranga ko aribo bakunda igihugu kurushaho. Rero bishizeho ko ari byo ngibyo kandi bijejwe ibintu bitandukanye birimo kubahemba ibintu by'agaciro, abenshi bakabaha n'amaranka, bakamwinjiza muri systeme z'igisirikare n'amapeti menshi n'imishahara myinshi no myanya y'ubuyobozi. Ibyo rero byo kuba bari mu baturage bigize gutyo bihishe bimforfiye bivanze n'abasivile biri gutinza systeme yo kuba bakorerwa usafi no gukurwa mu basivile bari victime nyuma yuko bo nabo bivanze n'abasivile. Rero yibishira mu kaga abasivile parce que uko aba intara za Sarangwe zitambutse hakagira uraswa arusasu ruturutse mu nzu, ntabwo iyo nzira izerwa n'uwayeteramo grenade kugira ngo abazalendo bashiriremo, birarangira n'abandi baba victime kandi bikozwe n'umuwazalendo utuma abaturage cyangwa abasivile baba victime de guerre. Ese Clement, ubundi izi wazalendo zahawe imyitozo ya gisirikare cyangwa wahaye intwaro gusa kuvuga ngo ni mugende mukora ibi ngibi mu bikora uko mubyumva? Hari imyitozo ya gisirikare bahawe biriya? Bahawe imyitozo ya FDLR. Imyitozo ya FDLR ihera muri ideologie, kandi iyo ideologie ikagushyiramo ko ugomba kwanga umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko hari abazalendo bahari, harimo abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu, hakaba n'abazalendo bo mu bwoko abanyanga, abandandi, abahunde, abashi, abarega, nk'aba batandukanye. Numvise ko ngo harimo n'abanyamurenge bo muri wazalendo nabo ngo barimo, nabo babamo parce que abanyamurenge nabo bikontredisa kuri politique yatwirwaneho bo bakitwa gumino, bandi barimo wazalendo parce que l'existence de wazalendo izina ryiza. Wazalendo ni wajama, wajami bisobanuye wajama ambao wanapenda ishi, wajama ambao wanapenda ishi ni abantu bakunze igihugu, bakunze quartier yabo. Ibyo rero ibizanye n'aba M23 baba wazalendo, n'aba FARDC baba wazalendo, abatara wazalendo nibo bazara aba FDLR n'abarundi. Kandi avec l'enseignement du porte-parole militaire umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaravuze no, les wazalendo sont nos confrères, nos frères et les confrères. Ngo yaravuze ngo n'abavandimwe, et les FARDC c'est nos frères aussi, c'est sœurs. Mais nos ennemis sont des FDLR et les Burundais, les FDNB igisirikare cy'u Burundi barimo bivanzemo nabo ije biti imbonerakure nazo ni nka FDLR ariko yo mu gihugu cy'u Burundi. Ni nka FDLR zaba ari nk'intera hamwe zo mu Rwanda. Hajya intera hamwe sizo FDLR? Oya, FDLR ni igisirikare, n'abahoze ari igisirikare cy'u Rwanda. FDLR zivanzemo intera hamwe na XFR. Yego nibo bagize batangiye ari foka, batangiye ari bazari foka, bagikomeza ubu ni FDLR. Ibyo byose nibyo bigize FDLR. Hanyuma Clement, abadukurikiye ngira ngo nabo iki kibazo barakibaza. Umuntu akibaza ngo M23 rero irarangiza gute iki kibazo cya wazalendo FDLR cyane cyane aha mu mujyi wa Goma? Ejo bundi byateye agahinda abantu batari bakeya. Izi wazalendo zinjiye mu mujyi wa Goma zijya mu rugo rw'abaturage
zifata umuturage ziramutema zimutera ibyuma zigira gute. Umuntu yakwibaza ngo iki kibazo kizi Wazalendo na FDLR mu mujyi wa Goma kizarangira gute gihari? Kizarangira na politike ngari ishyizwemo ingufu na AFC M23 kuko no bashinzwe kugarura amahoro n'umutekano hari ahantu nibo bazabirangiza. Mu kubirangiza rero ni systeme yo gukora umukwabo inzu ku yindi. Yanze bikunze hazazamo n'amaresansema mashya. Buri wese na carte d'arrondissement ye. Carte d'arrondissement ntabwo irangiza ikibazo cyuko bitagukuraho Wazalendo guheza nguni. Rero ni process cyangwa procedure étape par étape yo gukora icyo bita resansema nshyashya yo kumenya abagize urugo cyangwa abagize umuryango, abandi b'abashyitsi baturutse he bakora mwiki, ese abagize umuryango ba nyabo ariko abaturage batungana gatoki. Kuko nibo bari kuba victime baravuga no mana ni nabo barimo kwicwa, baravuga tabile ndugu batoto yake ni Wazalendo bangu haiko Wazalendo kali kwa ule jamaa ule mwenza ni Wazalendo batoto yake ni Wazalendo batungana gatoki barabivugana ko bamwe ari Wazalendo ibintu nk'ibyo. Rero bizarangira hamwe no ko abaturage bagenda batanga amakuru quartier kuri quartier cyane ku ba chef de quartier n'aba icyo bita le notable le notabilité bigere muri localité bigere muri groupement bive muri groupement bigere muri zone cyangwa territoire. Akrema nanone ahangaha muri Nyiragongo mu kirunga cya Nyiragongo naho hamaze iminsi hakorwa imikwabo nayo ijyanye no guhiga izi FDLR izimaze iminsi zarigeze nabi muri Nyiragongo. Ibi nabyo reka tubiganireho Krema, ngira ngo no mu gitondo cy'uyu munsi n'ubundi operasiyo zo guhiga izi FDLR zakomeje, ariko ukuntu uzi iyi Nyiragongo bizorohera abarwanyi ba FC 23 kugira ngo izi FDLR na Wazalendo ziherereye aha Nyiragongo iki kibazo nacyo gikemuke burundu. Zakemuka kubera ko Nyiragongo rigaragizwe n'ikirunga gusa, harimo za Kanyamahoro, harimo ibyo bice za Mubambiro je pense iri muri Nyiragongo no passe kase Karisimbi. Nyiragongo nabyo bizamo za Kanyamahoro, kaza za Kibati barabyumvise, hakazamo Kumuza, hakazamo Kanyarucinya, hakazamo Kirimanyoka, agakomeza inyuma Kibumba. Hari amakaritiye menshi agenda agaragara yuko birashoboka rero kuko bose hari ba chef de quartier, hakaba na notable, hakaba na chef de localité na ba chef de groupement. Ayo makuru rero abayobozi batanga niyo agomba kubirangiza kandi n'ubundi kuko iriya systeme ya AFC M23 washizeho ubuyobozi. Urabona ko afite gouverneur ari we Colonel Bahati Eraste, hakazamo aba vice gouverneur babiri harimo Kamanzi na mugenzi we, hakazamo n'abayobozi b'imijyi, umujyi wa Goma, umujyi wa Karisimbi, umujyi gutyo uko amijyi iteye hariya mu mujyi wa Goma muri Goma. Rero bizarangira ni amakuru bagenda bahanahana no les chefs des opérations ou bien les opérateurs opératrices ba AFC M23 bakomeza ibikorwa byo gukurikirana amakuru bahawe n'inzego z'ubuyobozi. Ngira ngo n'amakuru yatugeragaho mu masaha ya mbere ya saa sita kuri uyu munsi yatubwiraga yuko n'ubundi izi operasiyo zakomeje ahangaha Nyiragongo, ndetse ngo havumbuwemo za FDLR na Wazalendo zigera ku bantu 11 hagati aho ngaho 11-12 gutyo gusa, ariko ngo biragoye kubatandukanya iyo babavumbuye kubera yuko n'ubundi ngo gutandukanya Wazalendo na FDLR ngo bigoye rimwe na rimwe ngo nta nubwo babagira n'ikibaranga. Ibyo nabyo n'amakuru yakomeje kugenda amenyekana tugeraho hano ku Ibendera TV. Ongeraho ngo baranasa barasa bavuga Ikinyarwanda sure ya Wazalendo ariko Wazalendo bari mu bwoko bubiri. Hari Wazalendo bo mu bwoko bw'abakongomani, akaba Wazalendo bo mu bwoko bw'abakongomani bavuga Ikikongomani cyangwa zandi miziki cyangwa Lingala n'Ibiswahili, Lingala rusange ahubwo Ikindandi, Igihunde, Ikinyanga, Igishi, Kirega, ibintu nk'iby'indimi zitandukanye bavuga n'ibifurero niba ari ibifurero n'igifurero ibintu nk'ibyo. Okay, noneho hakazamo na Wazalendo z'abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu. Rero mu bwoko bw'abahutu nibo bari manipulated cyane na FDLR, kandi abo mu bwoko bw'abahutu n'ubundi bavuga Ikinyarwanda, nabo n'abakongomani bavuga Ikinyarwanda mu bwoko bw'iki bw'abahutu, nk'uko ari abakongomani bavuga Ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi, ari nabo bahagurukije M23 bene baba baheze mu nkambi.
rero kubavangura ntabwo byakunda ntibinakunda kuko bose bavuga ikinyarwanda kandi barasa ni ukuvuga ngo umwe Federere w'umuhutu wo muri Tsatinski asa n'umwe Federere w'umuhutu wiriya za Rucu cyangwa se za Masisi ahantu hitwa Inyamitapu cyangwa hino ahitwa Gadirishya cyangwa ugakomeza iyo ngiye za Muremure cyangwa ukaza kuri Mushaki cyangwa ukaza aho ngaho za Mubambiro cyangwa abukibumba cyangwa abikayindo cyangwa bigatare cyangwa ugakomeza za Rumangabo cyangwa ukajya Kiwanja cyangwa ukajya za Tongo ntabwo babavangura rimwe bavuga ikinyarwanda kandi baherekereze ni wazalendo nibo bari ba Magrivi kandi Magrivi ni maturité des agriculteurs bo muri Voruka gutyo Magrivi muri Virunga kandi naho mu bwoko bw'abahutu abakongomani mu bwoko bw'abahutu bashinze umutwe witwa les combattants depuis longtemps kandi ni ideologie yavuye mu Rwanda ko Habyarimana wayoboraga u Rwanda kandi yari training zabo n'ubundi rero ni bamwe ntabwo bavangura my friend. Yes yego hanyuma Clement rero ndabona umwanya urimo kugenda udutwara kandi birumvikana ni ngombwa kubera amakuru abahari ari menshi ariko nyemerera nkuhe akanya utugezeho iya makuru wambwiraga ajyanye na diplomasi ajyanye na Kisekedi ngo yafatiriwe imitungo hanyuma mu kanya tuze abadukurikiye tuberekeza mu mujyi wa Uvira mu kanya makuru yararimo ngeraho ambwira ko rwose muri Uvira ibintu bimeze nabi rwose isasu ngo riri kuvuza ubuhuha muri Uvira rikariho mpera itavuza ubuhuha ni ville enclavée ni ville qui est en zone rouge ni ville iri mu mirwano yarunzwemo aba task force y'abarundi mu bufatanye bw'abarundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubona ni FDNB igisirikare cy'u Burundi kiriya kizina kikunda kugora abantu benshi ni kirekire cyane nyine uzuva harimo na CNDD FDD ibintu byinshi utamenya bigiye bivunana nk'uko bavunana nyine biragorana rero birunzemo pour la défense y'imipaka yabo cyane cyane ko bahana imbibi Uvira na Kamanyora ugakomeza no muri Tanganyika na za Fizi yongewe bahanye imbibi na Burundi kandi M23 yabaye attaqué par les Burundi bita nta mpamvu nese kandi Burundi bufite igihunga ko M23 yafatika cyavakabaringa hose bizangana nuko M23 ishobora kubataka igihe cyose bajya mu mipaka bafashe noneho zantera hamwe nimbonera kure zikaba FDLR nimbonera kure zikaba zarasa kubari ku mipaka araba M23 natwi Rwanda ho abanyamurenge bingana rero nuko kibarasaho byangana nuko bashora direct bakurikira usasa aho ruri rero niyo mpamvu harunzwe abarundi cyane rero hari imirwano ya bucece ubundi bagaturika ntaramenyekana ikijya mbere ariko harimo icyugazi gikomeye cyane ko M23 yabirimo mu buryo bwa M23 irimo ndetse n'umujyi wa Goma makuru atugeraho nuko igoswe yose hanyuma ku mugoroba ariko twabonaga nandi makuru arwanya umutwe wa M23 bava Bukavu bakanyura Nyangezi berekeza muri Uvira ni ibintu bikomeye cyane ndetse bari benshi cyane ku rwego rwo hejuru bivuze ko isaha ni isaha amakuru aturuka Uvira rwose iyo Uvira ngo ishobora kubohozwa n'abarwanya umutwe wa M23 kubera yuko ngo izi wazarendo zakomeje kugenda zishotora mu birindiro byarwanya umutwe wa M23 ariko Clement ikindi umuntu yakwibaza mu mujyi wa Uvira kubera iki aba basirikare b'u Burundi barimo gupfa cyane ahangaha kubera ko imirwano ikomeje kubera yabaha muri Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hose abarundi barimo gukomeza gupfa ku munsi w'ejo twabonaga imibare y'abagera kuri 17 mu gitondo twabonaga abageze muri 22 nabo bagenda bagwa mu mirwano ya hato na hato muri utu dutero cuma komeza kugenda tugabwa ku birindiro by'abarwanya umutwe wa M23 umuntu yakwibaza ngo kuki aba barundi bakomeza gupfa cyane bagomba gupfa cyane kuko bari gupfira igihugu cyabo igihugu cy'u Burundi buri musirikare w'umurundi
wagiye muri task force cyangwa woherejwe na Neva perezida w'u Burundi ndetse na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo za FDNB z'u Burundi abasirikare bose bagiye muri Kongo buri musirikare ahabwa ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi ni menshi ibihumbi bigera kuri 19 na 20 by'abasirikare b'abarundi nubwo nta hamwe bigeze bagira resistance ariko ayo mafaranga Kisekedi arayatanga arabahemba icyo cyonyine bagipfira ibyo bifaranga ni byinshi kandi kitagaje no kujya ifaranga bitagera ku miryango yabo nabo ntibayaryaho ahubwo ajya mu mufuka w'abakomeye bihereye ku mukuru w'igihugu wakoze iyo systeme politique interne igihugu cye ariko bikaza muri systeme yo gufashanya nkuko Reverend kuri yakunda kwivuga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD okay rero bagomba gupfa kuko bari gupfira inyungu z'igihugu cyabo icya kabiri bagomba gupfa kuko ku rugamba ntabwo ujyayo uzi ko uri burase n'abafite ishaza abarundi barataka ibirindiro bya M23 intare za Sarambwe na Turwaneho z'abanyamurenge barihuje babyumva hanyuma rero ibyo ngibyo bigatuma bo bakomeza kujya kwataka ibirindiro byabo kugira ngo batange raporo Kinshasa ko bari gukora ibyo bingana rero nuko bapfa kuko intare za Sarambwe ziri strategique nubwo n'abarundi bavuga ko ari strategique nabo bakomeye bazi gukoroka bazi no kurwana ariko imirwanire yabo yaragaragaye muri ariko se urebye imirwanire yabo wa mugani ni yihe koko ntayo yaragaragaye niba ari positive cyangwa negative abarundi barabyimvira n'abandi badukurikiye barabizi uko bihagaze gusa muri mécanisme de défense muri diplomatie je dirais politico-militaire umuvugizi w'igisirikare witwa General de Brigade Baratuza je crois que c'est Baratuza Gaspard avuga ko abasirikare b'abarundi muri Kongo bahagaze mu bindiro byabo ko byakabaye umunsi ngo baracyaye ingungu za hehe na za Minova ndetse hose bafite na za Rubaya umunsi umwe umunyamakuru yabajije perezida Neva ngira ngo wadukurikiye Neva baramuzi ni perezida w'u Burundi umunyamakuru yaramubajije ngo kuki mwagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice mwarwanyemo bikaba byarafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 uzi igisubizo yatanze yaravuze ngo twe twagiye gufasha ngo ariko ngo ntago ari twebwe nyir'urugamba ngo ubwo ngo mwabimenya ngo mubajije bene urugamba ukibaza utese bagiye gufasha iki niba bagiye gufasha n'ubundi baratsinzwe cyangwa bari gutsindwa ukabona rero ko ibijyanye n'imirwanire y'aba basirikare b'u Burundi nayo irakemangwa irimo ikibazo gikomeye cyane hanyuma ubwo abadukurikiye tubabwire yuko magingo ayangaya n'ubundi mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kugenda abitanga icyuho gikomeye cyuko isaha n'ubundi imirwano ishobora gufata urwego rwo hejuru yuko n'ubundi barakomeza bagenda bashotorwaho abarwanyi b'umutwe wa M23 bakagerageza gusubiza ibitero bimwe na bimwe ariko ntago rwose urugamba nyarwo muri uyu mujyi wa Uvira rwari rwarambarara hasi ngo isasu turibone amasasu sharing iziboneke ariko ngira ngo n'ubundi ku mugoroba twabwiraga abadukurikiye yuko igisirikare cya FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherereye aha mu Burundi nako mu mujyi wa Uvira mu mbabarire barimo kugenda abahunga bava muri uyu mujyi ni ikibazo gikomeye rero bafite ubwoba yuko uyu mujyi ushobora gufatwa ngira ngo Kerema noneho twakwinjira muri amakuru ajyanye na Kisekedi la plus grande banque suisse bloque les fonds de la famille Tshisekedi estimés à 8 milliards de dollars. Mais les experts soupçonnent qu'une partie de la fortune se trouve au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Tayari bablote rero amamiliyari ageze ku 8 miliyari 8 z'amadolari ni nyinshi cyane n'amafaranga menshi ari kanini yo mu Busuwisi cyane yuko banavugaga ngo ese perezida yakura he muri iki gihe bakavuga ngo no mu gihe cyose amaze ayobora ngo aya mafaranga ari menshi cyane ujyanye ku mushahara we ntiyayabona ariko afite mission kandi yakreye KO le monsieur Félix Tshisekedi Antoine Chilombo yakreye KO ituma akora komande za Sukoyi ibibunda niki kandi uko akoze komande niko gavura ntabwo mubazane ko rabije gukora amasukoyi 50 niya Sukoyi mugura amadolari 200 akavuga ngo yaguze 400 ibyo 200 akabyibikira
nta muntu ufite ububasha muri depite mu badepite bahariya n'abaminisitiri nta muntu ufite ububasha bwo kumukontorora turu nyinshi kandi umenye ko afite igihugu gikomeye cyane gikungahaye kinafite n'amabuye y'agaciro amatiriyaridi arajyana muri Amerika ngo izi yore yanire n'abandi benshi afite ubukunguro yagurisha ashaka hose bitari ku nyungu z'igihugu ariko ku nyungu ze rero ntabwo ari ubwa mbere abakongomani n'abaminisitiri nuko bakora n'abadepite nuko bakora ntabwo ari wasigara muri ako gakino ari uhedinze systeme zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye muri byinshi ibyo rero byose amamisiyo kuba uriya bavuze ko nk'abariya ba Armeniens cyangwa se bacancuro bazanywe umwe yahembwaga amadolari ibihumbi bigera kuri 12 ku kwezi y'amadolari cyangwa bamwe bakavuga ni 20 ariko ndashaka dufate 12 ku madolari y'amadolari ku kwezi kuri buri mu cancuro iyo ntabwo ariyo bije isohoka ibyo ni bitangazwa ntabwo ari bisohoka ibyo bimemwerera rero kugira gute kugavura agashyira muri konte ye muri kese ye ya famille ikindi ntabwo amakonte bloqué yose urabona ko Turuka Suminwa Turuka yagiye ni premier ministre w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bajya mu nama nkuru y'igihugu y'isi babaza ko bihagaze mu kuvuga ngo ibidukikije bijyanye cyane cyane n'ibizahaza ikirere yavuze ngo twebwe ibyo bintu byose ntabwo tukibikora kubera ko bije zacu zose twazoriyanse zavuye muri za ministeri zijya mu gisirikare iyo caisse noire ingana gutyo mabije buri ministeri ntabwo ari kubusa baza ngo yavuye he ntabwo ari ku mushahara we ariko kugavura no kubona ibindi bijyanye n'imirengera n'imitungo y'igihugu nta umubaza abara barunda yahemba baragavura anyway ntabwo rero birenze aho yavana n'ama y'agaciro ubwayo kuyikorera akajya kuyagurisha ntabwo birenze hanyuma Clement noneho tubyinjiyemo neza uko rero kuba yafatiriwe amakonte yiwe bivuze iki kuri diplomasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruhando mpuzamahanga ese ni kwaba ari ugutsindwa kwa Kisekedi ndetse kukaba ari n'isura mbi ishobora no kumugaragaza mu ruhando rw'abaturage ndetse n'abo batavuga rumwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragara ko ayongobeza cyangwa se ubukungu bw'igihugu yabushyize mu mufuka we biba byita kuyongobeza no kudindiza ubukungu bw'igihugu ashyira inyungu ze imbere umuntu rero ntabwo ari patriote au contraire ni uwikunda arikunda kuvuga ngo rero ubundi nuko ari perezida w'igihugu ariko mu bandi bantu ni umusahuzi mu bandi bantu batari perezida hanze mu mvugo zisanzwe mu bantu rusange mu mvugo professionnel ni perezida w'umusahuzi n'amamiliyaride agera ku miliyaride 8 n'amamiliyaride menshi cyane amadolari ni menshi cyane mu byombi bari abadukurikiye ntabwo ari amafaranga make kuko ntabwo ahembwa menshi ariko ntiyagera kuri ibi bintu mu myaka hafi 5 cyangwa 6 amaze ayobora kuko manda mbere y'imyaka yari irangije ubu ngo bari mu yindi manda ngira ngo irashobora kubiburaho nk'imyaka nk'ibiri cyangwa umwaka umwe ntacyo ariko ntabwo imishahara yagera kuri miliyari ntabwo rwose ngo yagera ko kuri ariya mafaranga kuko ni menshi cyane rero niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga cyangwa ibihugu bikomeye nka Suisse ihita iboneka avuga no reka tutazagaragara nk'abantu bafashije umuntu wasahuye igihugu ko natwe tubifitemo complicité cyangwa dufitemo akaboko reka tubidekarire imbere ko dufatira umutungo we bira nicyo bigaragaza ku miryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye noneho mu gihugu bihereza imbaraga ses opposants kuko haba ba Fayulu bahanganye ku butegetsi bajya bahanira ku intebe mu gihe cy'amatora haba ba Moise Katumbi haba n'abandi bose baba opposabe batavuga ngo voilà maintenant c'est faux ça monnaie vient d'être maintenant bloqué byo twavugaga ko ubukungu bw'igihugu abwisahurira atari gukunda igihugu baba babonye ijambo ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba ba AFCN barabivuga perezida usahura igihugu ubukungu bw'igihugu babushyira mu muryango we nawe bihita bigaragaza ko babonye ibyo bavugaga ko bigize bivuwe atari kurimba none abaturage nabo basigara bavuga ngo burya mbese n'imitungo ye bayiblotse burya wa muntu tuyobora nuko nguko ameze nuko akora niho haze gusa arahaje yakwegura ku butegetsi nacyo yabaye yewe
ntabwo ari ugukurikira so kongera gutora abaturage byose bigira impact negative none se Kerema umuntu iyo byagenze gutyo ubundi buri abaturage bashatse ntibamweguza ntabwo abaturage bafite ububasha bwo kweguza perezida yenda afite ububasha bwo kutamutora akitoza ariko abaturage bagiye mu muhanda cyangwa bakajya ku nteko ishinga amategeko bibonye hirya no hino abaturage bakajya ku nteko ishinga amategeko bagatanga kujyamo batanga ibyifuzo ariko ntibivuze ko bafite ububasha bwo kwishyira mu ngiro ubwo n'igihe bajya mu mihanda akabarasa aho byaba bikomeye byaba bifashe abashinzwe kuba bamweguza kuri iyi option yo kuba munga ubukungu bw'igihugu ku nyungu ze bwite byakaba ari nk'inteko ishinga amategeko na sena ariko bose naba IDPS bose nabiwe niwe bashyizeho nta n'umwe uri buvuge Vital Kamerhe we nawe bafatanyije kuyongobeza amadolari agera ku bihumbi 100 by'amadolari kugira ngo batunganye ibya biro amaze kuba perezida birangira babishyize kuri Vital Kamerhe anafungwa ariko yaje kumubabarira amusubiza no kuba perezida wa Assemblée nationale umutwe w'abadepite ibyo byose rero nta mudepite amweguza nta guverinoma yamweguza igisirikare cyo ni hafi ya ntacyo ndetse kweguzwa nacyo ntawe sire n'ubundi biracyakomeje kugorana rero none iki gihugu se cyangwa ibihugu mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga kuba bamufatiriye imitungo se harakurikiraho iki ni ibingibi gusa biraguma gukiya gusa cyangwa hari ikindi kiba gitegerejwe kigomba gukurikira amakuru avuga ko iperereza ndetse n'ibijyanye na Interpol bakiri mu iperereza ry'imitungo ku buryo bagiye kujya mu mabanki muri Qatar ndetse no muri Emira rero ni banki z'abara hari n'andi makuru avuga yuko ngo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gukora iperereza kugira ngo barebe ibijyanye n'imitungo ye dore yuko ngo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko afiteyo imitungo imwe n'imwe niyo mpamvu nyine bavuga ngo les plusieurs cependant c'est le plusieurs experts financiers une partie substantielle de la fortune de la famille Tshisekedi pourrait être dissimulée au Qatar et aux Émirats Arabes Unis connus comme leurs opposités financières. wabonye ahangaha ikintu havuga ngo ine fortune sous surveillance nuvuga ngo nubutunzi buri bari kubugenzura bashize amakode ubu ntiyakuraho nta n'akadolari kamwe yakuraho urumva rero no muri Qatar bagezemo kuko birimo urumva bagezemo n'iyi Interpol urumva yogeze muri Interpol ni police ku rwego mpuzamahanga bishatse kuvuga ko ari igihe yafatwa cyangwa se agafungwa za rahe ariko se agahamagazwa mu rukiko mpuzamahanga rwa rahe biragaragara ko nyine ari ubukungu yayongoje bw'igihugu kandi bari abarwanya fraudulation barwanya abahungabanya ubukungu bw'igihugu n'abasohoye igihugu barabirwanya rero barabafite ikore kubikora mu rwego rwa internationalité yabo mu rwego rwa international noneho n'amabanki ari muri Arabe Unis iriya Emira no muri Qatar urumva bagezemo naho muri Leta zindi barajyamo urumva deja amahanga ibihugu binini cyangwa bifite imbaraga bifite puissance cyangwa bito byatangiye kubona ku Tshisekedi que c'est un président uri soupçonné nizo impact ziramuzaho kuko babyinjiye yes Clement angira ngo ibyo ubwo na makuru n'ubundi tuba tuzakomeza kugenda dukurikirana tukanageza no kuba dukurikira ahubwo hari umuntu utuhaye message aratubwira ngo nitukubaze nk'umuntu umaze iminsi dukurikiranira amakuru yo muri ibi bihugu byo mu biyaga bigari by'umwihariko mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atubwira ese muri weekend twumvishe hagabwa ibitero ese impumeko aba baturage bimeze gute se ntabwo babafite se ntabahunze bavuga bati n'ubundi bitero bishobora kongera kugaruka ibitero kugaruka ntabwo ari hafi aha kuko mekanizme de défense z'intare za Sarambwe zaratangiye no twanere tuvuga ibijyanye n'imikwabo ndetse no gukora mekanizme de défense ikora ku cyo bita défense de la nation pour umutekano numva hajemo n'imikwabo bari gusaka n'imikwabo hajemo ko quartier kuri quartier
ntabwo ibitero byapfa guhaguruka aka kanya cyane ko ababisapotingaga aribo ba SADC ndetse na MONUSCO bari gusorwa hariya kwirukanwa hariya shishishishi. Ni ukuvuga ngo SADC anytime bakumva bagurutse baciye Kigali cyangwa bagaca Kampala, ariko ibiteganyijwe ni uko bashobora kuzaca Kigali. Noneho na MONUSCO nayo irisiptone kuko nibo basohoye plus de 800 militaires des FARDC et les FDLR bari bacumbikiye. Rero MONUSCO nayo nta kigifite kandi kontra n'iki cyasa ntabwo ari iyo maboko y'inyeshyamba parce que la FCM23 ni inyeshyamba siko bimeze se. Ariko inyeshyamba zifite organisation pour sécuriser la population zashyizeho n'amabanke deja cyane, usibye n'amabanke bashyizeho n'igipolisi. Ibintu byose barimo kugenda babishyira mu murongo bigendanye n'uko ubona ko bafite gahunda mu byo barimo gukora, cyane cyane ibijyanye no kugarurira abaturage umutekano n'icyizere. Ariko hari n'ikindi ariko hari n'ikindi abantu bakomeza kugenda bavuga ngo AFCM 23 barwanyi bayo ni bakeya, ndetse bakavuga ngo ni na bimwe mu bintu bituma hirya no hino bagenda bagabwaho ibitero. Se kuko ni bakeya, ese harakorwa iki? Se barimo gukora za sensibilisation kugira ngo binjije bashyashya, birimo gukorwaho iki byo muri urwo ruhande? Ku rwego rwabo ni bakeya ukurikije coalition yari hari ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo Abarundi na FDLR n'aba SADC benshi n'ababirigi bari kurwanira mu majyaruguru, ariko mu ntara ya mu karere ka Walikale, Gaha, Kisangani ndetse na Kindu no muri za iyo munsi za Kindu na Kisangani. Reka dukomeze gutyo. Ariko noneho ni bake kurikije etandi yabo bamaze gufata, kuko bamaze gufata ahantu bafite superficie igera muri 128,000 quelques kilomètres carrés. Ni hanini cyane, ni hanini Rwanda n'u Burundi muri superficie. Rero kubari bake ni bake, ariko n'ubundi abajene bavuga ngo ariko turabona koko twafatanya urugamba rwo kubohora igihugu no kugarura umutekano ku baturage bacu, ba data na ba mama n'imiryango yacu bari kwirikira ari benshi. Ibyo nabyo safi parti yo kwiyongera, kandi hari n'abakoze ikintu reintegration, abamanitse amaboko baba FARDC na Wazalendo bamaze kuripotinga, bamaze bapasinze ikiciro cya mbere ari benshi irumangabo. N'ubu hari benshi bari kujya nabo MONUSCO yatanze ejo bundi yavanye n'ubundi yabanje gutanga yari kuye 800 bagiye gutera ibitero, ariko amaze gufatwa ko bari yarabarekuye cyangwa baracitse cyangwa baratorotse. Ntago batoroka kuko abafunze yabarekuye ku bushake bwayo, kuko bafite nabo arega nabo ntibizewe, none sije bamariye ko ntacyo bigeze bakora. Aho rero niho haturutse cya kintu abantu bakomeje bagenda bavuga yuko ari ubugambanye kuri AFCM 23. Exactement, ubugambanye. None 1,200 basigaye bose baje bafashe bajya kubaripotinga muri FCM23 irumangabo. Izo ni ziri imbaraga iyo bageze rero barabigisha, bakabavanamo ideologie ya FDLR ya genocide, bakavanamo ideologie yo kubabwira ngo bakunda igihugu, nyamara ababoreka muri ibyo bari Kinshasa nka minisitiri n'umuza ku rugamba. Noneho rero iyo yose ni imbaraga ziyongera, bamaze kwiga babashyira mu mabatayo y'intare za Sarambwe, bagatangira akazi bakanahembwa, ubuzima bugakomeza. Rero ku bari bake kuri ubu ngubu yego byabaye icyuho, ariko ku bari bake bafite ubwinshi bw'amastrategie, bafite strategie nyinshi na tekinike. Strategie zo ni nyinshi, ugiye ureba tekinike bagiye bakoresha zitandukanye, hamwe bakagira gutya bagatega ambushi ziratandukanye. Hanyuma Clement, ngira ngo sinzi ubu ngubu ugiye kwerekeza, wari umaze iminsi ukurikirana ibyo muri Goma, ese urerekeza Uvira, urajya Kavumu, urajya Bukavu, ubu noneho ugiye kwerekeza hehe? Turerekeza hose, ariko by'umwihariko turajya Uvira niho ruzingiye, kuko harimo threat ikomeye iyo yaba FDLR basohotse muri Kongo bajya mu Burundi bambaye impuzankano za polisi ya Kongo n'impuzankano z'igisirikare cya Kongo. Bageze mu Burundi bahabwa aho bagomba gucumbika, babizeza ko babahana amazu muri za bitane bari Cibitoke ainsi de suite, barabacumbikira mu minsi nk'ingahe bahita basubizayo bagiye kurwana bafite impuzankano z'Abarundi. Ubwo bose n'Abarundi n'imbonerakure barunze muri ziriya nce ziri hagati ya Kamanyola ndetse na Uvira, bakomeza niyo axe igana Fizi na Tanganyika, province ya Tanganyika.
igikurikiro niho tuyo kurikiza kuko niho hari kuba ibintu bikomeye naho wabona vuze ingabo ziri kwerekeza za special forces za danger yes kwibera bari aba general Boduwe n'abandi gutyo harimo abakoboyi benshi na Bertrand Bisimwa yes Bertrand Bisimwa ni umuyobozi wungirije wa FM23 Yes, akaba perezida wihariye wa M23 ya perezida ni Bertrand Bisimwa waruvuze Bertrand Bisimwa niwe mvuze yes niwe mvuze perezida wa FM23 akaba perezida wihariye yes niwe nari mvuze bakanyuka wiri ngoba aya na wa wundi wafashe Kavumu hariya bamwita nde Musisi bya Mungu ya nanjye kuvuga bya Mungu ya Mungu rero umugabo mukuru wungirije w'intare za Salama wungirije uriya rero ngo ni mubi cyane ku bintu bijyanye n'udutendo oya bafite abajenero bari n'abadanje hari witwa n'undi twagaceri general gaceri yes gaceri hari n'undi bita yes Boduwe akaza n'undi bita Gakufe ni colonel Gakufe ni colonel aba rero bose colonel ni wanorekeje general de brigade Sematama wasimbuye makanika witabye Imana aziza amadrone y'ikinshasa cyangwa nabanze ngo baturutse n'ibyo barakora uno yasimbuye twirwaneho bari buje rero bazigihuza niyo murekeje gukora inama iminembwe Colonel Gakufe ntabwo asanzwe uyu mugabo yahetse urugamba ku rutugu rwe kumanuka za Karehe za Kavumu uyu mugabo yahetse urugamba ku buryo bukomeye cyane abajenero benshi akaba colonel benshi akaba colonel benshi akaba abajenerali benshi aba majors benshi akaba abakapiteni benshi kandi abangaba bose rero ngo bamanutse barashaka ko Uvira ivamo byanze bikunze igomba kubatombe kubera ko ahandi bamaze kwazingatiye kuko niyo piri ababirigi bari gura n'uva gusenya kuko intare za Saragwe zamutse mu misozi za hariya ese wa mugani ibya birigi byo bigeze hehe bigeze kure barahabutse barahabye ibyo baje bikokinzemo biri kugenda bipfuba naho za Saragwe zashinzemo ama GPS yabo ibikoresho bikaze tracking abo monitoringa ngo baragurutsa goroni gahitisha itari yazamuka bazana sikoyi kabubusa cyane za Saragwe zicanye ku maso zikaziri bien organisé ngo zifite radari yo ku rwego rwo hejuru hanyuma rero naho berekeje ni Uvira yes hanyuma Clement rero reka ngushimire nizere ko ubwo kireka niba hari ikindi wumva wasangiza abadukurikiye ku Ibendera TV ndabizi baragukunda cyane bakunda kutubwira ko bagukurikira ndabakunda ariko ndabahobeye badatana bamana bashiki ariko Clement uruzi ko dufite inshuti nyinshi ziba mu karere ka Kayonza abadukurikiye ntibakagire ngo nukuvangura cyangwa kubara ariko hari abantu bo muri Kayonza batwandikira mu gikari bakagira gute bati turabakurikiye bati nimukave muri studio mutadusuje ariko birumvikana ntago inshuti zacu ni nyinshi mu bihugu byinshi mu turere twose dusuhuje abari Rubavu abari Karongi abari Rusizi cyane abari Nyamasheke yego abari Nyaruguru abari handi hino ni abari Huye za Gisagara ukazamuka Nyanza mu Ruhango Muhanga Kamonyi turasubira inyuma tujye abari Karongi n'abari Ngororero abari ubwo ni Karongi na za Rutsiro Dakar hagatogaruka tukajya ahitwa kakare kabanga amata cyane sha karere kabamo amata ko mu burasirazuba kaba mu Mukamira kitwa gute kaba mu Mukamira ni Nyabihu tukamanuka twerekeza noneho Musanze ukahita ugera za Gicumbi simbutse Burera Burera tuyita twebwe burito Maxa Tegiu Grave peu importe none tukadira Gicumbi tukava Gicumbi ariko none tukagaruka Musanze kugira ngo tudasiga Gakenke na Rulindo noneho duhakatire hose tugaruke ahitwa Bugesera umvise noneho tuhite tujya directeur Rwamagana kumanuka za Kayonza tujya Gatsibo dukomeza ahitwa Nyagatare tujya Kirehe tugaruka noneho Gicumbi twayivuze Gicumbi twahavuze wa Kigali Kigali rero habamo Kicukiro akazamo Nyarugenge na Gasabo ariko se Rusizi wayivuze haya nizere ko ntabo dusize rero tukajya mu bihugu bitwegereye cyane rwose muri Afurika tujye muri Amerika tujye mu Burayi muri Australia n'ubure twavuze harya
Okay, twamusoje. Clement wari uzi ko hari abantu badukurikira bo mu Bushinwa naho muri Afurika ubwo ni muri Afurika rero hari abantu bo muri Afurika y'Epfo cyane no muri Cameroon Afrika y'Epfo South Africa yes ubwo reka dusuze abantu bari Johannesburg yego bari Cape Town bari Durban n'abari Pretoria n'abari Johannesburg n'abari KwaZulu Natal n'abari Messina n'abari hehe dihenshi cyane henshi turagerageje kamemo ibihugu muri Afurika Zambia na Zimbabwe na Botswana na Mozambique byose hose Burkina Faso ya Kongo aso twavuga twibazaho na Burundi dukomeze no hirya zitwa za Angola tugene muri Algeria no kwa Senegal no ntabwo twabivamo muri Burkina Faso yego muri Mali no muri Malawi Clement arabakunda cyane mw'abantu mwese cyane rwose mu biganza byacu ku Ibendera TV reka rero tubashimire abakunzi bacu abadukurikira ubwo nizere ko mwateretseho like niba hari icyo wifuza kutubwira utwandikire Clement turamufite ariko ubwo mu kanya cyangwa ku munsi w'ejo araba n'ubundi yamanutse mu makuru yo kuri tere niko kantu kiwe Clement reka rero ngushimire ubwo nanashimira n'abadukurikira bose ubwo tubasezeranye ko n'ubundi amakuru ku Ibendera TV nakagaruka nibagaruka badusanga hano twicaye shahara umbese muza muduhobere bisaba papa n'abamama n'abasore n'inkumi mudukurikira turakunda cyane natwe abanyamakuru tuba tuhabaye ibintu byinshi mujye muguma ku Ibendera TV n'ibendera.com ubundi tubagezeho ibiri kuba mu biyaga bigari ahantu hibereye ibintu by'imirwano ibintu by'ubuhezanguni bwa danje bushingiye kuri za jenoside ibintu by'abajenosideri n'abihishira n'abashigiye abajenosideri ngo bajye gukora ubutegetsi bw'Ikigali Burundi bagahita biyamira ngo yewe ngo kare Rwanda si vous voyez le Rwanda continue de faire des conquêtes au vers de l'autre côté il va finir d'arriver chez nous d'après Neva c'est ça c'est qu'il a déclaré mais cela il faut archi fort le Rwanda est un pays bien sécurisé s'il vous plaît bien politisé bien sécurisé, bien organisé. Bien développé, bien organisé. Nous sommes bien politisés. Nous avons une organisation politique. Na organisation économique. Yes. Abadukurikiye ntago twabirangiza ariko umunyemerere dusubire mu bihe bita ciao ciao. Ciao ciao turakunda cyane. Ibihe byiza nakagaruka muri ya mutwe mu kanya.